bathandi ba Dr. Mkhulu Mngomezulu ngonyama omsamo. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngesihloko esithi ubizo. Ubizo lwedlozi noma ubizo labantu abadala kumuntu. Uma sikhuluma ngobizo, sikhuluma ngomuzwa ojulile othi uma ufika kumuntu ufike bese uyamlawula aguquke kulokho akuthandayo nakucabangayo ehambe ngezimemezelo noma ngemkhondo nemiyalelo yalolumemo amemelwe kulo. Lolumemo lujulile lunamandla njengokufa, ngoba uma lifika empilweni yomuntu lifika ngeindlela ezaningi, ngeindlela ezahlukeneyo. Ubizo labantu abadala alizibeki. Ubizo labantu abadala luyisibani esithi masifika empilweni yomuntu sikhanyise ongeke wathi ungashalazela. Abantu abami lujulile ngoba malifika empilweni yomuntu libifika ngeindlela ezahlukene. Ngifisa kodwa ukukhuluma ngigxile ngobizo oluphathelene nabantu abadala. Nina nifundileyo nithi calling yokuba umntwana wedlozi. Asikhumbule ukuba umuntu mayezalwa emhlabeni bantu abami, umuntu uyalotshwa abelwe isabelo sakhe, aphiwe lokho ayophiwa, ayophila ngakho emhlabeni nawe uba yikho emhlabeni. Uma selifikile lolumemo kusuke kakade wawukhethiwe, kodwa kulindwe isikhathi esithize ukuba namhlanje wena usungokhethiweyo, usungawuthabatha lo msebenzi, usungasondela kule ndawo omenyelwe kuyona. Mangithi lunamandla njengokufa, abaningi balahlekelwa ukuphila, balahlekelwa izinto zonke ngokuphikisana nobizo. Ubizo liyakwazi ukudala inkinga kumuntu aze alalele, aze avume. Kulendlela sibizwa ngendlela ezahlukene. Ma ungahlala phansi ngamunye nomuntu omelaphi wendabuko, umbuzo ukuthi wena wabizwa kanjani, ungezwa izimangaliso, ungezwa izindaba ezibhlungu, kwezinye zazo asikholakali, kwezinye zazo ukubizwa kwabantu komuntu kulendlela kujulile, kunzima. Ngoba omunye uyabizwa ngenhlupheko, ahlupheke kakhulu kunakuqala, kushabalale konke bekade nakho, kanti uyabizwa ubizelwa kulendlela yedlozi. Omunye uyabizwa ngosizi, abe nosizo olumangalisayo, olungalapheki, olungedluli, kanti ubizwa kulendlela. Abanye babizwa ngokufelwa, befelwe abantwana, befelwe yonke into, basuke bebizelwa kulendlela yedlozi. Ukubizwa kwalendlela kunzima. Kepha uma umuntu esenenkani, ke kuhambe inhlanzi ishelwe ngamanzi, agcine sephoqeleka ukuthi amukele. Ngoba ungenwa idlozi bantu abami akuyona into encane. Kunengoma eyihlatshelelwe lapha emngomeni ethi bathi ngiyagula, bathi mangithi ngiyagula bathi nginamanga. Banesono laba bantu. Uma ngithi ngiyagula bathi nginamanga, banesono laba bantu. Ngoba mawubizwa kunezinguquko, kunezinto ezenzeka kuwe ezingaqondakali kwanawo ongasiqondi.
kwanesimo sakho ngisho umzali wakhe ekuzalile uvundle ukhalweni lakhe angeke waqonda uma usubizwa uphenduka ube omunye umuntu ngoba ubiziwe kule ndlela. Abanye badela kokho kusala konke ngoba uma usubiziwe khona la isikhathi la okufanele kufe khona ukuba wena usuvuma ilesikhathi inhlanzi sishelwe ngamanzi ijoka selimile sekumele ivume uthwale leli joka elukuphila komphefumulo wakho olithwala kunzima. Kuhlungu ungenwa idlozi bantu abami akuyona into encane. Ngiyabuka nje esikhathini sanamhlanje lana indaba yabantu abadala nokuba umelaphi ukuba isangoma ukuba inyanga nokuba abathandazi kutrenda. Abanye bafelwa abantwana ngenxa yokufanele bayabizwa. Omunye avukelwe izitha angene ephume emajele aginqike nezimoto uyabizwa. Ubizo lwedlozi lijulile. Yingakho uma idlozi selimemile lo limmemileyo uma engalaleli limphundla ngazo zonke izinhlobo zosizi nezinswazi ngoba lisuke likhalela ukuthi likhethile kunalali kumemela khona. Enjengawe wena mzali uma ubiza umntwana kukhona la umbizela khona umbone uhudula izinyawo uye ugcina unengwa ucasuka ufune nakuliswazi kumphundla ngoba kunalento wena osuyibona umntwana ongakayiboni. Na kanjalo abantu abadala sebehlele ezweni loNkulunkulu sebebona la singakaboni khona baqonda la singakaqondi khona thina. Yingakho umema basimema ngala basimemi kahle ngoba basimemela ngentando yabo hayi ngentando yethu. Kekuhlungu ubona umuntu esempini nobizo lwakhe. Omunye uba sempini nje kungenxa yenkuliso akhuliswe ngayo ngimvelapha akhuliswe ngayo. Ukhuliswe kukhulunywa kabi ngedlozi kuthi abantu abanedlozi banamadimoni bakhonza amadimoni. Omunye ukhuliswe uthiwa ilento yabantu abedlozi abantu abangafundile into yokuqaba. Ngoba ekhule elalela izinhlamba namagama akhulunywa ukuthunaza isithunzi sethu nabelaphi bendabuko. Agcine manje lo muntu kube nzima ukumukela. Gcine kube nzima ukumukela. Yingakho kule ndlela mase lifikile idlozi lihlunga yonke into. Ngithi mangilobe embhalweni yami ngithi uma usubiziwe ufana nemvu yekhethelo ehlungwayo emhlambini. Uma ihlungwa lemvu kuba nzima ukwehlukana nezinye. Idlozi njalo malifika empilo nomuntu layeni imhlunge lihlehlise yonke into kuhlehle bangani kuhlehle kwamndeni uhlehle ngisho abazali abakuzala uqobo ngoba liyahlunga. Kukhona la abaholela khona khona la bakubizela khona. Ngakho ke asinabi izitha singabi sempini nobizo bantu abami. Ngoba uma siyawulalela ubizo labantu abadala siyohamba lendlela ngokulalela siyohamba lendlela ngokuzithemba nokulazisa idlozi. Izithelo zakhona zinhle. Ngeke ngithi ekupheleni kwalezi inhlungu sokukhona umvuzo. Kodwa abaningi kule ndlela bagcina bengawutholanga umvuzo. Abaningi baphelela endleleni ngenxa yokulalela izwe. Uma ubizo selifikile luvumele lukwehlule lukwebuse. Yingakho sokhumbula ukuthi uma selifikile kunesigaba la uthola umuntu kuthiwa wenzelwa imvuma kufa. Imvuma kufa nje
ayenziwa kumuntu ozothwasa kuphela. Uzothi omunye yini mkhulu manje imvuma kufa. Bantu abama sikhuluma ngemvuma kufa. Sikhuluma ngesibophezelo osukuyibophezela ngaso esihamba nembuzi. Ke kuthathwa imbuzi kiwe emsamo kuyoxhumana nethongo lokuthi namhlanje beyinamelizwe ngomezulu. Namhlanje ngiyavuma abantu abadala. Ngiyazibophezela ukuba intando yenu mayenzeke. Ngalesi sikhathi uvuma ukuba intando yedlozi yenzeke kuwe iyafa eyakho. Yingakho ekuthusa ukubulawa ubuwena. Suke kubulawa ukuzazisa. Kubulawa inkani. Kubulawa ukulawulwa zinkanuko. Ulalela labantu manje usuvuma. Yingakho yayithi mayiqedwa lembuzi ukubikwa lapho kuyona osuku uyibambile empondweni zawo uvuma bese kuthathwa inyongo yayo ukhothiswa yona ugcotshwe emalungeni okomzimba ugeze ngangomswane wayo ngoba usuyihlambulula manje esidunjini sakho ugeza konke ubushinga na yonke into obunayo ukuthi namhlanje ngizalwa kabusha ngizoqala ibanga elisha sengumntwana ohamba ngaphansi kwemiyalelo yedlozi. Lowo msebenzi awenziwa ngokutshenwa uyayifikela kuwe. Ufika kuwe la inkani sikwisisiphelile khona. Ubungozi obukhona namhlanje ngikubukayo kwenza namhlanje bakhulukazi boza kwethu ngizokhuluma nabelaphi bendabuko bogobela. Kunomkhuba eniwenzayo wokugijima nihlabise lezi ngane zabantu imvuma kufa bengakayideli. Kunenye ingoma eke kihlatshelelwe ndethi wena uyathanda ukusilandela uboqala uthenga isibindi sala siyakhona. Ukuba umntwana wedlozi kudinga isibindi. Kuba umntwana wethongo kudinga isibindi. Ngoba uhamba kule ndlela awuye ukuhamba nabaningi. Uhamba wedwa. Mawuza ufuna ukuhamba leningi awufinyeleli la ubizwe khona. Awufinyeleli la ubizwe khona ngoba ufuna ukuhamba neningi. Manje uma lo muntu esezohlatshiswa lemvuma kufa ngoba ngigijimisa ukumfaka ephehlweni ufuna ukumthwasisa engakayideli kunobungozi obukhulu akuzokwenzeka phezulu kwempilo yakhe. Yibo bona labantu esibabona namhlanje beyizangoma kodwa izinto abazenzayo nezinto abazikhulumayo ziyaphikisana nokuba umntwana wedlozi. Yibo laba abantu esibabona namhlanje begila amahlazo namachilo egameni ledlozi. Yibo bona la namhlanje benza izinto bekhuluma izinto obonayo ukuthi uzube namahloni ukuthi awu umntwana wedlozi lo. Yiwo namhlanje umhlaba usingabaza yiko ngomhlanje sithulwa ngenxa yokuthi kunabantu abavungiswa idlozi bengakayideli. Ngoba mawusuyidelile kuphela konke ukuthi abantu bazothini uhamba ngendlela uyalelwe yona. Mawusuyidelile mntanami ushiya konke uthi sengithembeni nabantu abadala ngiyokwenza nikushoyo. Manje ngijinswe navungiswa idlozi. Omunye uvuma nje idlozi kwangafanele alivume ngoba wayegula eguliswa imimoya hayi ngoba umenyiwe hayi ngoba wayibiziwe bizela ukuba umelaphi. Kodwa ngoba sekukhona namhlanje one size fit all edlozini. Sekukhona umuntu maye kwafika nje umuntu hawu wathi uphupha amabhayi uphupha ubuhlalu uyathwasa sekusuyamthwasisa. Anginjalo bantu abadala. Anginjalo sizwe sakwethu. Cha anginjalo bantu abami. Boza kwethu nina abathwali benyongo. Nina nangenwa. Bayazi ke mangikhuluma ngabangenwa amadlozi. Hayi amadlozana. Ngoba khona abangenwa amadlozana abangenwa imidliwa, idalo engalungile. Nina nangenwa idlozi, nangenwa amadoda nabafazi abaqotho. Niyazi engikhuluma ngakho.
awukwazi ukuthatha umuntu umvumise into engakayideli ngoba akuyi kuyenza lento uyoyenza nje emehlweni yakho ngeke yenze ngendlela yingakho namhlanje sinabantu bengene emaphehlweni behlatshiswe lemvu engakazideli aphume engaphethe lutho ugijinywe ukuthi ukugobela hayi ungivalile ugobela yebo abanye bakhona ogobela bakwenza lokho abadlala ngezingane zabantu bese behlulwa umhobholo ebese efuna ukuvala isiphiwo somunye bakhona lapho kodwa abanye baphuma bengaphethe lutho bephume bengangeni ngisho umuntu esigodlweni ngoba kunezimo angadlulanga kuzo ngokuyidela abanye bazi ukuthi kufanele bevume kuze kubuye ingcebo akuyona imayini le akuyona imayini uma ubiziwe kulendlela asibizelanga thina ukuceba sabizela ukuzokhipha abahluphekile sabizela ukuzophilisa kodwa ingcebo suke kuyisipho nje hayi lena namhlanje ukuzakhela sinenkinga namhlanje abantu bayazakhela bafuna ukuba bukhulu ezweni ngakho ke bantu abami ubizo lehlukanisa inhloko nesixhanti kumuntu ubizo luhle ngoba usukumenyelwa la umenyelwa khona kodwa kubalekile kwesinye isikhathi kuba ngaphambi koba umukele awuke uhlambulule leli dlozi ukuze la likumemela khona lingakumemeli eminyameni likumemele ekukhanyeni ngoba abanye namhlanje basehluphekeni bangenwa amadlozi bangenwa emdliwa namhlanje liphuma liyabafaka egodlweni zabantu hambe liphuma liyabafaka uze kuthume lapha bethe behlangene nomuntu ezokwelashwa lo muntu wayesemlala emnukubeza namhlanje kunamathwasa anukubezwa ogobela bese uqaleke ukuthi lo muntu wayidela nini lo muntu osaphushwa inkanuko kangakaphansi phezulu umntwana wedlozi siyambona impela ugqizile nobuhlalo kodwa uphuma uyangena emjolweni uphuma uyangena uhambelana la hawu awusayihloniphi yini walawula inkanuko mngoma kwenze njani wayidela kodwa yahlatshwa imvuma kufa yahlatshwa kufanele noma yahlatshwa nje unqwambiso kuze kuthiwa dlulela ku next level kuyadudulwa kunezinto bantwana bedlozi kufuna sime kuze eqiniseni zazo okufuna siyikhuluma ukuze isizwe siphile ngoba isizwe angeke siyokuphila uma mina nawe emelaphi siyokushalazela iqiniso ethi umnani kuyafana ukusizana ukukhuluma sekonakele cha bakhona ababili abathatha abalomelizwe abawuliswa ngakho ke masikhuluma ngobizo ayikho into ongayenza kubalekela ubizo ledlozi mina nginabantu namhlanje sebekhulile kulendlela yohambo ledlozi engababiza abafika bebaleka kodwa labagoba idlozi othi mayixoxele ethi umuntu mina ngifundile mkhulu nginamajazi obudokotela ngineziqu ngangisebenza ngudokotela ngangisebenza ngiummeli ngangisebenza ebale zonke izikhundla othi mawuzibuka ukuthi lo muntu upho wawuyekelana lo msebenzi lashisa ilahla ngoba lento ayizibeki lento mesifikile ngakho komusa uyidalela inkinga mntanami usudalela ngisho nezizukulwane zakhe izayo ngoba uma uyibalekela lento iyokudla izidlo ngisho isizukulwane sakho sesithathu ngakho ke abantu abami ubizo lwedlozi limukeleni lukhanya ngiyathemba kuba idla amaningi esakeni